commission mbwenu abatari basirikari to the extent kuzigabira aba boda boda. You remember Sulaiman no bamwita Sulaiman nga Ibrahim Chitata bamwita Ibrahim Chitata wa chairman wa boda boda 2010 boda boda 2010 ubwo mwami Ibrahim Chitata nabo bakamkwata kandi akana akora chairman wa boda boda 2010 akari omwe umbabire nbateganisa muri yabo abandi ababire bine bariyo muri yecho mu kugira ngo ya betting gukora general Kihura biyabe na junanwa mushango guba muyireho nyuma abaziyo kwataba crime preventers akabahereza ubushobozi bw'amani no manyano we yabire adesekekateko ngo habeho abamahe ababene bita crime preventers abo kutangira ukora kwebibi ukora kwebihagaro uko mbantu bekore nk'umurimo ba repressing LDU na LDF or wherever they were. Then Kihura akabahereza amani mingi ngijuka mtauno munango murambara romo akaharimo abantu bingi munonga bine naba escort bari abantu bakuru munonga banywano banje ba baramu ba Geradi manyabahi bari abantu bamani munongo kota kubasa kubagamba nako so tukareba ebintu bingi bikorwa so pori bija bamkwata bamkoma bamkoma ebiro ashatu bamkore ebiro ashatu na 5 I think bakamkoma ebiro ashatu na 5 35 days aho muri makindie police military police kandi bamproducinga after 35 days bamproducinga umkoti ya court martial bamhozesa emshango after some days bamkomora yatunga beiru after abantu ba Kisoro bakaza wikitinsa president abantu ba Kisoro bona bakazayo akatimu ba predinga na wikitinsa president ngo barekura umuntu wabo so bija bamkomora konka bamu police court ya bamu restrictinga ngo atagira hiyaza ngo akome agume muri Kampala hamwe na Norway muri Yantonde aho muri Kashagama yaguma munakweremera moye bamumanya ko moye ari umuntu wo muri Isa munonga na munonga kuri Isembuzi kandi na no muhingi na munonga benahinga emboga including okuhinga eshenda na naza biringanya na nebibindi konka bari umuhingi at muri level ya hikuru munonga kwinga embogezo kare Kihura bija yagumzamu mbwenu tiro recently aiturebire general MK Kinerugaba yagenda nawe ya playinga nawe aho muri Kasese rado muri Kabare hamwe na Katuna bari kuza habe hariho umukoro gukwigura border between Rwanda and Uganda tukareba Western Sakare Kihura ya appearinga iyo kandi tiro on record ngo Western General Kinerugaba akazana ari among the people abagiri wa president kugira ngo daddy noreba mbino of course yani nambasa kumwita daddy nabasa kumwita your excellence nabasa kumwita afande nabasa kumwita mzee nabasa kumwita biona because biona na qualifying yamwita afande ni general yamwita your excellence yani president oguno no wamahe yamwita daddy nishe kandi yamwita nande namwita na sebo because ubona nabashije bakuru rwa imyaka nanamwenda uriye imyaka 7 kunkara mwita mamwe no mushije umwana mukuru ayoganisha so mwena nimba muri abantu bakuru
so guna umuntu mukuru ine myaka 89 uriya ine myaka 79 so they are both in their old age so najati sebona ni kushaba mazima nakandikeshingereza aho mutayibita because uriya kihora tujya munachira kine rugame myaka mingi uriya ni myaka nkaga na mshanju uriya inena na mwenda so namukiza imyaka micita kumukiza imyaka 20 so tunawo tukamureba nazayo and others so atuyiro muri ebyo until he succeeded in appearing on the list of the people who are going to retire later today kandi turebere nyumazyo mshangwejo nibajumyiho there are two things people need to understand echokubanza abantu bene make stakeninga na presidential pardon exactly it's not right presidential pardon president ahile presidential pardon abari abantu magana abira president yahire presidential pardon is provided for in the constitution of the Republic of Uganda article 121 nomanya article 9 ne hereza president ne establishing a president article 9 ehereza president amani authority ngo kukiza authority over everything then article 121 establishing president ngunahereza prerogative of mercy ejo prerogative of mercy together with a committee of other 6 members harmu attorney general ka chairperson the president kusasira abantu konkane sasira abantu abari abasharirwe abkoti yasharire mshango yaherize nechubonerezo president takabasa kusasira umuntu ubatakasharire batakahirize chubonerezo so bona bashari kihura was not among them abira ya beiro bale ya beiro kandi abira takasharirwe mshango so echa kihura cyo nikija kiryo mu mateka mu criminal procedure kugira ngo baza kusharra woriyo mshango either court ne basa kureba mshango abajurizi abakupininga aba state the state attorneys ben bachitabaza mbwino bari babuzire kuhereza ubujurizi bukumara koti yareba ngo imshango yegiteterumu ningashi ejimshango bakajigitaho bakajikomaho icyo bakwita frivolous and vexatious bajikomaho mbwenu bakubeherera bajipanga previously or amateka kandi nago kandi dropping so it is in the ambits of the court abukwa koterie ya basirikari nayo procedures zayo ni kote zindi so ntumtabarusya abukugira ngo hati atungire justice nabasa kwijataye aha Sky TV nabasa kujorosa ayesimbe nabasa kujorosa akore he can travel abroad and go outside nabatine ubamu ihawe mshango is as free as any other person to do whatever he can so we congratulate him nango umuntu takazagaho mchome echome is a big thing reka tubanze tugambira muri bwa Sky TV basa kututerera esumu ahanambira no tumshanje 8 Chena na mukaga 552 tubase kuba tuganira niwe aha morning at Sky otugambira ho kurebera n'amazina gawe tubase kuba tuganira ha nshunga yituyeri zuba woriyo no stebeza aha mbere y'icumi akora ji imbere y'icome n'ikintu cyamani icyo kubanza nobura
nangwa no bakuba bakomire ariho kintu cyo kugira ngo there is no communication between you and people outside. That one is the first prison. It is a first prison. Kugira ngo umuchome you are not outside. Yes. Nangwa abandi bantu nbateka nabagira kukuzo mbahomemwe bakoma n'imifarasi yawe bakoma na TV yawe katugire no bakubana bakoma nabyo no bakuba bakomere nabyo no buryo umuchome tukutaha bugeni tukugenda kuri event zabo tukuza mu rutoki ukahinga tukuza kuvisitinga mwana tukuza kanisa kushoma tukuza kuzika tukuza habara kunywa maro you are in that state kugira ngo echo kora chona no ba ori mwenu no twarwa nko umwana muto hacha hakiri we nabasa kwajura argahaze nka hariya no basa kumutanga ngo atazo mu murro kunkana yajura naza ahamana gigaruko. So ichome ni kintu actually ichome ni kicirana n'indwa na no kurwara kurwara minus barwara mentally kurwara minus kugira ngo no shasha konka no basa kubona some freedom to ahabo kuba kuriya umuchome tukwikizwa kurebwa abantu uko bujja kureba tuba kugumaho nuba baba bahire time ngo gende so tukwikira nuwo inesente zawe tizine mugasho so umuntu wena kuba yakomerwe akarugamo umuntu urahumanyire ngo harwe chome either munyabuzari baramukomere ninga wowe nka baramukomere nanye chome ne chike cyo takadiro tindire batam akabire nashemerwa yahurra umuntu wena yarga umuchome so nanye ni kwatansa n'abanyayuganda bona na everybody urukumanya kare kibura his family they must be very happy ni mbatabarsia kandi ntabarsia na nabaloya abarwando rutarorwo nintabarsia nangwana nabo whoever would have tried na no kureba president na no kureba bahi of course okureba president is not right. It is not right. Echunywa habwa njiti mshikiriza you don't believe in it. I don't believe in it because umuntu kwarabaye no mushango tarhushe because president nahebwa umurundo gumwe abwa right presidential pardon eje bakweta prerogative of mercy kandi najehereza bahize kushara so president ashime kuba inamani go kukomora umuntu uri hamushango kandi hariho koti kandi warenge president n'wamuhire tucyo nimanyisa ababa barukuza wa president twari kuba yamukomere bakakomwa iteka kurira bene bagira ngo you are charged against this provision of the law penal code ninga which ninge anti corruption ninga manyabiha ninga ebye kubare bakucharginga umushango nubagira ngo according to this law your breaking jire so tindi kureba ngo ijo nkareba insa umusinga wa Renzururu bamukomora then ni kuyahereze kuba nagamba yagira ngo wankomora ni sarimsari mwabwanje ijejo ni tikishire kurigiro mateka it is lawlessness it's against rule of law. Rule of law provides ngo umuntu agendere amateka ko gagamba kore bagira ngo ukakora mushango witama awito umuntu yes ukamwita bakomora polisi ya bakomora bakwabondi bakomora bakwabeiro ninga badimisingo mushango ningo mushango wagusinga ninga so tasheme kuba hariho okugira ngo hariho umuntu nguwe ari against that or rather above that ngo naza kuzoho uwo muramuzi yagiye tumwe no gumuntu ngo tumukomore ahabo kwa munywani wanje no mwana wanje ninga neiba wanje ninga no munyabuzari no that's not right. It is against the principles of rule of law and against the rule of justice. So nyowe habwanje ningira aba
titinkwenda kugira ngo turebe ngo wikitinsa president nuwo mukomorire abakomorire aba bahandikire babashomo mu mahurire kandi bariyo mu mateka kurigirira atko igana bernemwe ya constitution so ogogu ugakomorirwe akomorirwe procedure ya koti ubundi barebire emishango itanu munsha bamukomora so because twete nyo habanje tinkureba tisheme kuba tureba ngo umuntu uri kucira nkabanyankore ngo kucira na itasho na shwera nyoko that shouldn't be right. Yes, Gotv. Yes, hello. Yes, turaje na rebe muri muta. Turereje sebo irota. Yes, Juma mugambo muramagwa izoba. Nangwa wagaboga okonera kugira ngo tutandita no mu makinde gwende please akamaraye naku usanzu ni 2. Yes, aza no gamba January umukono wa Anthony. January. Now ati nikirungi nangwa cyose n'amazina geye ayete Freeman atata free. It's kankozirege. Makindi tuye bazimeye kuza. Ngani ngenda zena rusenya akubona uya kuzina rusenya yaginje. Nganyenda zere bicu ekikufuna rusenya. Atejo okukura ubura kugende tuye umuntu n'ubukubwebembezi. Bakubwebembezi manyaho urukoma otarenze nkaru uruguka gishika kuriye ukangira abantu. January mukono wantu ni mukama vangumbere. Amina we bari January yo kurugamba. January utatимherera. Nawe biratwireho. Nyoti mperera u January yogo. January yo wa Anthony twakushemerwa. Ubu agendo baturamukize abantu ba mukono. Nangwa n'abantu bokwe yona abari aharguto rwa Kayunga. Harwe imyanya yanje umuri mukono aho nabeni nshira kuzamuharwa akora je hatigande kaje taninya imyanya yawe kare kangambe kubanozo myanya hati Casablanca na ground 1 na hive twakumanya narona no bachetegera kita yani hello Aroriasumo umwana kaja kumanyire twashwenda kandi mangu nonozo myanya anyway uko mshija yagame Enshonga yagirangu obwiro bwinji nabebembezi bine kumanya bukama bwabo ahibwine kubantu bukoma utajura butegeshikana ukenda kuba president kandi uburi just vice president wine kuba no manyaho komoka manyuta narenzya of course kugira umushango je inana itwa twagambire bayi bamutireho nke kintu cha cyo repatriatinga abasibe was not in his ambit. He was not supposed to do that. Kitashikire kugira bicabe kishikire kugira konka ninjangu kitashikire bashangira ubujuruzi butakwika konka ukuza umuntu ine urusarwo kugarra kugarra impunji it's another system. Waze meni ngamba no mushiki nakora bahanga fighters aza nakora no moko ba UN anzira taba bantu bine rights zo kugira ngo na wambuga kugira ngo wamujuma. That means you were torturing this person. They can even arrest you. So these people have a lot of rights even in our country. Habo kubabari yagomateka Eihanga nka Uganda nerbaria ratify injire certain protocols amateka gubikizineho umunchiko zensiyona haza Uganda bayasayiningire yagize ati it has a itwekera ndarikiriza umusibe ko ari mu Uganda ubundi bamwirusya naye abenanda kuhambi Eihanga ya Kenya yije mu Uganda iwo mupolisi toine rusarwo kumugarzayo
kuza kugarza kuriya kuko nibabasa kuba ari nibamunonda kumwita so oyinorsa rwo kumuta program process yaza kugarukayo hariho ukwa kuba amateka gandaga kubaraveremo iwe chairman wa LC1 to kureba umuntu ogo kajya tumbuye nuka kastanyondi hihi na Kenya kambanze mwirisi mugarze yukuri yabamukwata no na nabari atibine rusarwo kwijja bakamukwata umuyihanga batarebere mu mateka hasha harho iteka iryo kwata umuntu ahero nico warebire nkijo umwana nkarukira abasija ubwo bakana mu itarukira abashija nanka ubwo brogan bamwetoha ningarumbuye ariho ndijo ubwo bagize ngo bamutera yazaza Spain oko kakwenza bakakwenza to kubasa kurgaho kazaharu kamukwata cyorubi nabasa kuza yakujume ugwe urubumbuye ukareba to kufaga mukwata process Ugandans using social media haza harho international law ukuza kurgaho kajya ngo mukwata hari it is not possible chiri possible warabo mu matekabo but it is not possible kurgaha ngo no twara abasirikare bawe ngo nozo mu amateka nago ni maringo baza yes to kurgaha ngo noza Rwanda no kwata y'umuntu so ate kibantu bacagije umushango gwe kucaka bakice it was not right ecya kabiri iki cyo kukoresa kubembundu kugira ngo wazigabira wazihereza abantu what wakana jangu these people now have the authority, they have been trained to handle these machines kumbe nabo bakabine their own aims to misuse this guy ukashanga babine their aims nkachitata aka nomana bakamukoma nkabekije nabo bamurekura ku nkachitata akaine bakana akaine akana kurigiro ku ijo boda 2010 bakana baturgunya abantu mu cyubwomo na wakari umuntu wakabi yarivoye ngo akaine V8 ine na keje imotoka kiriyaringa imotoka ibiri imwe mission dije yenyuma so akana turgunya abantu mena abantu bagakosa opportunity yo kuza ngo bakabahereza ubukama batandika kushisha so echi mushya wa Anthony January iki yanagamba kishikire kugira ngo ukorabo RDC oryari vuki ushime gukora ki kwarabe tugore ngo kitwantu tugambe cha honorable Chagulanyi kwaraba honorable Chagulanyi yija yazomu umurumbarira azire kwigura uwo police azire kwigura officier uwo police DPC ninga RDC edu security usheme gukora usheme kwijabo ko yora RDC ukashangaho Chagulanyi ayemerero kamuterorihi usheme iwe inorsa rwo kumuzibira officier yo kugigura yere officier iyo mu mateka inorsa ro kwate motoka yiyana toroko ukamuzibira hatarho Enshonga so ushime kwitegereza aho kukoma ahabo kwa mateka ubwo nagarho so nawe kihura ubundi ukashanga no bare bamukomora ubundi bashanga ubujurizi butarakumara konka nanemishango bibaye bamutireho nka IGP akayi no rusaru aine amani go kureba ngwe mbundu tuzafa agagabwa zityo habo kwanwe IGP ine ebibyona bine akakwati so nintekateka umwami January yanagamba nawe cyakishikire kubundi hariho umuntu yasum kwa kubaraho Hello network ya mukwata ego bambe so bueno tubatabarya munonga kandi nane muntu kuyegera mu wabo yo mbushoboruzi wabo ya haskaiti batakayo twarankanda yita manyaro hangu kuyatireho ebintu ebi finally no yabahangire wakahanga abantu
yabaho ubushobozi konka buri umuntu. Hello 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 mambe so network injira y'abateganisa ubushobozi ngo umuntu akore asya nundi jona wakore asya kandi habeho urukubebembera hamutu kandi habeho urukubebembera kandi urukubebembera nawe twujya ngo ubushobozi bwona nuwabwine umuntu ino ubushobozi bwona umbwenu timana umunsi yano mwiguru kuko ino ubushobozi bwona n'uruhanga njo kureberanwa kwihaho kandi akateka nuwe ino ubushobozi bwona tino ndijo umuntu ino ubushobozi bwona president ino ubushobozi bwona konkata ino ubushobozi bwona nani kugambira nka umateka muhirwa ugendera mu mateka gashikire we president yaza kukurekura umateka nakurekura baba kusharira umushango baba kucwerire utachoza bagize ngo baza kukoma imyaka 20 ukareba narekura ukitinsa Chris Rwakasisi yes so aho nakurekura konkata inerisa rwo gaha akashanga umupolisi yaheza kwata umuntu yaheza kwita umuntu akagira ati ugumurekure no munyabuzare wanje urwo rusatarwini nawe yazayo ashemeye kuri shengerezo umupolisi ati muri noreba to umuntu ukanyabura we nawe ashemeye gukora atyo nawe yaza kuzo mukoti ashemeye kureba umuramuzi nyabara we tonyitirerisho go muntu konkata kurga tainerusa rwo kurga kashanga basibe cyamugorani ndabantu bitamisha akargaza atakurga kaza cyamugorani akayita basibaba mu bashohozi nandirabo ninge nemhanda yanje nawo kuri yari but he has the authority to do that if he wanted. He hasn't. He has. What? Kalka ndiyo ni mgambe mani mgambe cyandikire na nabari aba choma kaja tumbari. He hasn't. Cyo nawe yacukora mu gatari mateka. Nawe yacukora mu gatari ninko kwakwija. President Taine rusarwo kugira ngo banyite. He hasn't. Nawe kwa kugira ngo banyite nibamutina ka president. Ukonko mushango nugumuzaho kwarga bwa president bari yamugira ngo kito muntu konka hato kurekura abantu 20 bari kwire tubari mutaho umushango ngo abari kwire ahabo kuba kiryo mu mateka konka kurgaho kareba umuntu ngo president yanaraba naza rwebkona ngo yashanga basiba mu chome echo taine mateka because article 121 nemuhereza na nakachiko tuwe wenka harwa kachiko harwa atone general na nabandi bantu mukaga so tuwe wenka ukikora nabaye nakachiko so abantu ebene bakora amateka bakandi bamanya president arho ashimiko yana agenda nazo mahanda ye araba police ageta basube mugende agamani tagine so agine yagakweresa kubi nko kuwano reba jeno kihoroba bakumutaho mushango ngo akahereza abantu embundu atari mu mateka kandi konkarho ubwashime kuba na hembundu mu mateka either abo kuzaprayinjira bakazishaba mu mateka IGP na bundezo nazigaba konkazigaba mu mateka so wajigaba ukarga noje ngo IGP ukaba nogenda noza yantonde ukashangaho abantu ukabaha imbundo tunyabura mwituna utumkwate nuguba buryo mushango yes so nyo chinkwichezana na January yanaje tuba kwereza umwoga gukorese ko gushemera manyaho shemekwa nuko usheme manyaho shemekwa nuko kubora uri ahataha nyutinda manager ongano ndakoremera mu manager ndakoremera mu manager ntiwe nakubinga ntiwe TV mugiho mugite hariya teze ntebe muzibro
ubwo tumurimo gwanje kundi kwija nanye ni proposing ntibishi Olivia nti carpet umwanya wo kutamu carpet ya ready abinchi ntezangirika neza yero mujyango hazi za yero tukuzenda abo kwazizeti mwene muri kitu ebyo ni proposing na proposing abakama bayanga no unama aho bergaho mani bergaho so buri muntu ashime kuba namanya ahari kukoma korabe utari bishop kandi bishop tauza kahurira ngo mwahure ninga akahurira ngo father ngo ariyo ko nataho natunyisa abantu ko from Mtaiwita kutureba Sky TV bare kumanito kurgasha mpaka shayibiri kurgasha ibiri mpaka shayishatu oine Olivia Kamsime na Edwin akoraje mtucheze tukumira mukache tugaruka otarga Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangule ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe mu ssanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero Enseje yiturimu okugituramo ino businge uratekwa kuba ino kumarwa nambwa nico cyatuma twakuretera katugiro kumarwa live concert yakureterwa Apostle John erihe biri kumi byo kwa mwenda 2023 tandika na shamunana gate zone zijyaba zigwire imihanda yone ryaberagenera kimwe Desta Cathedral Mbarara yakuretera beshongozi bamani ka Joseph Ngoma zigeze kungoma mukama face yebazibwe bayita mu concert ya Apostle John au ku Desta Cathedral Embalala Nanabanda bitu bambarara Kahape Alex Nabasalirian Lauben T Lady Diana Julayo mubito okutaha muri shiringo mutwaro gumwe gonka VIPs mutware ebiri abana ne 15 kandi teba yagure mutwaro 30 igereza abantu batano nanabanda beshongozi Julie Soki Mary Asimwe Pastor Julie Noremera Concertage ne kwishibwaho abasheru makenke Z Fashion Debra Bridal Center Mbarara Thunder World Security Services Walden School Joyce Community Outreach Ambrosor Consultant Uganda Aberos Enterprise and Property Services Nick City Designers Kamani Wamanya Investments Sky TV Bless Radio Aquafina Flying Horse Hilary Kitchenware Ankwale Farmers Sako Nabandi bingi Jolebe Samisho Oriso Mutima Sky TV, in conjunction with Honorable Robert Mwesigorkari, the MP Mbarara City North, invites you to Perfect Your Expression event, which is to take place at Mbarara High School Main Hall on 30th of September 2023. The event, where the school representatives will be competing in debate, is aimed at promoting the public speaking skills among the participants from the invited schools. Come perfect your expression and public speaking skills with Honorable Robert Mwesigorkari and Sky TV. Mwenu Rugazi Charity and Orphanage Foundation na Gotv Association yakuletera cyo mutano arunaku urwa Street Kids Day urunaku oru niruza kuba hebiro bibiri ryo kwa mwenda omwaka ogwe 2023 a Independence Park Mbarara mwije tuyamba amafuzi amwe n'aba Street Kids okutaha munibusha kandi ba sponsor abashiteka mwamani ni USAID, Red Cross, Pepsi, The Innovation Village, Sky TV, Vega Radio, Tasso, Glory FM, and Digital FM, Massa FM, H Interiors, Aero 9 Films, Matcom Records, Nowat Enterprises Limited, Reproductive Health Uganda. Ijo umuriza abana ba Uganda, echo kubasa chuona, no basa kwija nacho okubaho kwawe, ni chikuru munonga hizoberyo. Kandi otakayebwa haza kuba hari abeshongozi bingi, okumanya biri kusingaho, tereji namba yesimu 078 asatu na musanju 33 ninge ya 070 anana mukaga asatu na mukaga nkaga na mwenda ebyo byona bitekigwa ba Rugazi Charity and Orphanage Foundation na Gotv Association.
ya independence banga oyija oyina kato kake oba kihango kakiya street nyoni kwetusha batonga n'ekiwe Akamu events. Olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika. Kyenva mmunaaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera. Ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Buli Lwakabiri shayi 3 n'ekichweka kuhika 4 n'ekichweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omuliisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nali abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibuho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu bingi abaryokwe habiremu obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka. Turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe, too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television